Ara ko tēnei te reihi 23 under 19 boys W1 250 mira. Kei te aratua rua ko Teritorika Rotorua Boys High School. Kei te aratua toru Shirley Boys High School Maio. Kei te aratua wha Opononi Area School. Aratua rima te kura kaupapa Māori o Ruamata. Aratua ono te wharekura o Mania Poto. Kei te aratua whetu Tauranga Boys College. Aratua waru Gisborne Boys High School. Aratua iwa Alfriston College. Kei te aratua ngahuru te kura tūrua o Rāhui Pōkeka. Kei te aratua ngahuru matahi te wharekura o Rākau Mangamanga. Ko tū te haki whero i tēnei te whiringa whānui tuarua. Ngā tāne te kaumaiua tau meraro iho te pakeke. Me te haki pango. Our boys a bit too keen this morning, this afternoon. Tino tere reo te rangi. Jack Gifford me Wāhi Tautahi. Both very familiar with the sport. Ara kua rewa te haki kāka riki. Kei te rongo i te haruru o te whānau i konei. Beautiful start in lane 2. Te rito rika tērā. Engari, ko te ara tua ngahuru mā tahi he miranga. E hūkere ana, i rātou kātai ki te haurua o te reihi, he miranga e arahi ana. Kei miritata mai I aia ko Jack Gifford tērā no Gisborne Boys High School. He taituarua mai. Anō nei, he whiringa toa tēnei e te whānau. Ko te aratua ngahuru mātahi, he miranga te whare kura o Rākau Mangamanga. Tako tonoa tuarua. Jack Gifford tuatoru te aratuarua Teritorika. Tātātou whakaihuaka mo te whiringa whānui tuarua ko he miranga. Kaore I tino mā rake te kite I te timatanga o te reihi koa I puta tuatahi. Paku tiro haere I te aratua ngahuru mātahi. Anei ngā whakaputanga mo te reihi rua te kaumā toru tuatahi mai he miranga tuarua Jack Gifford. Te ritorika I te ara tuarua ka tuatoru. Mai o Taratoa Bannister I te ara tuatoru. Anthony Noble Rudolph. Tū te kaharoa pōtaka ka tua ono mai.